Hak jing yo priang ke jing ujor na ki patba baka Meghalaya Urban Development Authority MUDA lingba secretary kalapan Kenya ka Model Code of Conduct da ka ba penlong ya interview ya ka kam ka balat ka ba kentop ya ka kam assistant engineer but assistant architect hak arpulai ter rempang arja arpulai hak te office tray kam chief engineer uba federal war nakaliang ka kenhun Shillong Mail Kyrwoh Atiar ulalai bandrung sak te ka office khnang ban yo jing shai kumban pyndep bahak te kesngi ki bala syak jet ban wan saka interview ki don tang khat lai ngot nyongot ya ka kam assistant engineer bat hnriu ngot ya ka kam assistant architect par haba pan jing panchai lor kani ka jingkhot interview hakapor baka jela kadang don hapreng ka election ban jet economic mat saka yung dor bar thau an uba federal war ulaong ka jing perkhat balapan Kenya ka Model Code of Conduct kam don nong rem bat ka baki le ka dei ka baki beteng ya ka ei ka bala dap ban penlong ya ka examen dan magan ka jing tere do ni tere itu boleh dapat terima, ni pun terima. Kalau ini bukan ikut pondok atau mabah dan lihat thymmai, kini dikena nadol, balai lah semen. Lalu ini lah guna, buat sorkar thymmai, atau guna ini. Aku tahu kita, dulu mesti mahu kita ngumpai jauh terkata balai. Kebenar kalau tambah. Kedai ke continuity, jangan kita lagi pernah doa membuat, mungkin dia berjalan. Ada orang buat tak, nomor pisah buat tempur ke jingkylli kan, boleh tidak kita, boleh harus, anak harus mensupport, kita tidak punya. Kemarin ada orang yang kita mulai dalam biang ni nombor besar. Kita ada dalam kedahulu, begitu baik pada dah dan bila jumpa ada yang begini, tapi mudah ni kan betul, kuno, NPP ni, PMC ni, mana banyak betul. Nama ni lah senang je baiklah, balong tu, bantu tu kan ni kita di smart city. Tapi kuno ni kan dia berkesan. Tunggu dan tahu harus dia stand jenis, stand step. Kumulong mata mendondong tangga. Tengah kuat waktu stand engineer, pada stand step. Ikuat sah, benda sah alisa. Kumulong terengi mendondong pada. Kita mata. Kita mengenal mari pos sorkar thymmai ni nombor ni dengan baru tuni gini nama dia punya jenis. Congress commitment to Meghalaya, an unemployment-free Meghalaya. Congress is committed towards providing a job to every household in Meghalaya. 5 commitments na kaseng Congress na kabinta ka 5-star Meghalaya. Meghalaya ka jingsngan ha ke imlang salang ningkong baro ki jingeshan by bam lingba ka social welfare ansakan tiu sha ka shia tingka shibnai kata kalong khat arja tingka shisnem hakane ka apnyo trek urempang shanya ka sap jong phi haki artli kisin tiu bat kershan ya ka Meghalaya TMC BJP promises to empower the people of Meghalaya by giving free rice, wheat and dal and 2 LPG cylinders to all eligible beneficiaries. This 27th February, vote for a stronger BJP for a stronger Meghalaya.